Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya Ripui leng tho thumna lo thleng theya ta nen buat saina chutlong taka kalpuya ni thu Health Minister Dr. Alal Thanglianan asoi Voin Khan pulal denga thi champha pualin Chief Minister Puzoram Thangle MNF party hruai tu ten pulal denga thana pangparanda Prime Minister Narendra Modi ka hruai sarkar Union Cabinet chuti len ani Ramchunga COVID-19 trive en koldam za samko pasari point pakhat pariat atling to Sarkar lai pina thona kum som pariat chin chung lam COVID-19 ridan apek meka ngai thatu te ridan nala vectorin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven nala ma lowin thla da lo ula ina tom tlatin tul to pa lo chuan pon chuak lo ula mai tom na vuwa midang nai lo kudle mai ti file ridan nala lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai hnu hre du nei chon rampum huap helpline number 01123978046 le 1075 ba ka Mizoram tan 102 te hi biak po theireng ani tuna chuan chanchin thar lo ngai thak chhun zomang u Health Minister Dr. Alal Thangle na chuan Ripui leng tho thumna lo thleng theya ta na Mizoram sarkar in buat saina te thlung takin akal me kani ati voina damdoi lam thiam mi tele sarkar mi poimo te na COVID-19 thrileng mek chungchang soi ho na Dr. Alal Thangle na chuan Mithiam ten Ripui tho thumna third wave lo thleng le ngei tura an soya wangin kan tlinang tok china a thetheng bera in buat se ngai ni atia Mizoram COVID-19 shikai zat alatlak niam hle thelo rualin an ngai poimo bertur pakhat chu shikai te nu na chan himani atia thutkhom na hian sarkar lai puya Ministry of Health and Family Welfare in Sri Lanka tho thumna lo thleng tur chungchanga naupang te en kolna turin kai hruina tun haya asiam guidelines on operationalization of COVID care services for children and adolescents clear hawani a hen kai hruina thara hian damdo in sang naupang te en kolna tur khum siam bel dan turte naupang damlo en kolna tur man ruale damdoi in ruam man dan turte naupang damlo ompui tu te chungchang te le khotlanga in kai hruina le zirtina kalpui dan te ba ka thilpoi mo chi sang tarlan ani Ripui leng tho khatna chung khan Mizoram a chuan naupang shikai zanga som pathuman oma thoni na hun chung hian sang ni zare songrupanga anam to boka naupang te tar hridan na ala pek chu thailo wangin anni hi Ripui thoni na laka ven film khurle zulan ngai don ti asoya Mizoram a chuan naupang mi nuai level omanga chut ani tho thumna lo thleng tur chungchanga mi puite hena injirtina thataka pek atul thu hei mu khomna hian tarlan ni in hemiatan hian asha le health worker te training pek to anni thu tarlan ani boka naupang en call to doctor thiam te chu CCC a teleconsultation manga ron thei tura ruwa manasiam in DCHC a chuan on call duty anni angai don bok ani ZMC a naupang en call na tur big ICU khumsom ni panga le COVID ward khumsom rok omna ruwa man mek ani thu tarlan ani a Aizawl Civil Hospital a po pediatric intensive care unit pe fel to ani thu tarlan ani a district hospital a po a theyang anga naupang en call na tur ward ruwa manasiam mek ani nimin thleng khan Mizoram a hridan na dos nuai ruk sing khat sanga le zarok somli poruk pek chhuwa to ani thu tarlan ani a dos masala to adot le lamhabak mi nuai nga singli sang ko le zani somthum pathum omin dos lakim to hi mi singruk sangruk zali som pathum anom to ani electoral roll thar bera tanga chutin Mizoram vaccine la thei kum sompare chunglam mi nuai seri sing seri sanga le zapruk an oma hemi tanga chu chuan zazel somseri pakhatin he vaccine hian la to a lakim to hi zazel som patni anni vaccine second dose pek chu mek ni in vaccine stock om that thu tarlan ani bok nu naw pai te chu kar le tang hian hridan na pek chhuwa tran thei tu mani a raipur te hi vaccine pek ani ma in unuk taka counseling nei pui tur ani a an mani du thana nge in pek chu tur ani voin July ni sari hi MNF din chuak tu le Chief Minister Hlui pulal denga thi champha voi somthum pakhat na ani a jingdar saria khan MNF party hruai tu tele anupui pibiak digiten Aizawl Treasury Square a thana pangpar da inchi bayan bu pulal denga thana pangpar da tu de MNF elected office bearers Chief Minister Puzoram Thanga President Deputy Chief Minister Puton Lue Senior Vice President ba ka MNF Vice President pani pulal thlenglen le pu vanal zoma MNF Treasurer Puke Vanal Avate MNF National Core Committee Member tele pibiak dikile Minister ten pangpar anda a ashan par program siam ani lo wangin zana le chi baibuk na pangpar ursun taka da in hunman ani kumsa khas go somret perko sarkar lai puinan inrem anzian nu a interim sarkara pulal denga hi Chief Minister ta na laklu ani a sangkhas go somret pasari in thana aka ishwa MNF chuan sarkar na changin Mizoram State Chief Minister ani a ma se kumsa khas go somret pret kum toblama a sarkar chu paithak ni in eptu hruai tu ani zuya sangkhas go somko khan kan serenity riat chu ani a
Sloan Kettering Memorial Cancer Center Manhattan USA ya khathum en colony nu in Mizoram pana anron homek line London khopuya Ashford Hospital July ni sari sangkhaj go chamkua India sana taidar ni lechan ve athi ani aruang hi July ni som pakhat sangkhaj go chamkua taidar ni lechan ve tuirel airfield ta helicopterin ron phut thlenani a July ni som pathuma ropui taka William ni in mizote zinga state funeral choi moina fam kimnena vui omchun alani Voin Khan COVID-19 shikai za som sari pali te chu en kol nam huna tengin dam takin an chuaka shikai mek hi mi sangthum zeli somko pakuan la omani Mizoram COVID-19 shipui kai mu chu to zongjong sing hi sang ni za somnga panga tangin sing kha sang riat zanga somnga pasari andam to a dam to za thi za zel somret pathum point pasari parokani a voin chu hudar khadam ni somli khan pul sang le na kum som sari sipir khuwa chu COVID-19 kai noi wangin ZMC athia pulal sang len hi July ni thum khan ria kai ti ria chhoni in hemini vekhian ZMC admit ngalani ani tiam hian shipuya wangan na chan hi Mizoram samko pakwa an tlingta ani heti lai hian State Referral Hospital COVID-19 veizinga mi somthum pakwa chu ICU adani in mi pariatin ventilator an manga COVID veida na hun sanga mi zani som pathum omzinga mi somthum pakha chu oxygen manga enkol mek anni Voin Khan Kolasip District Jela ommek te tan COVID-19 shidan na pek nakal puya tang mi somsari pasari ten hena shidan na pek ani Mizoram chunga COVID-19 shileng dar jela ahu hova en kolna hun sang endik nakal puishin ani angin Kolasip District Jela po hian shivei omle omlo hi July ni khan endik ni in vei tu ma anom lova tanena omte hian tan pa ngai shidan na la thei tura sarkar le khapoimo nei to lo anom thina wangin Cowin site registration fill taknen shidan na pek thei dan ro man sak anni a vaccination certificate po an siam sak thei don bok ani voina covid ripui ve na pek na hian shidan na petu te chuan district jail hem huna panin thoktu te troi omna hnoya vaccination protocol thatak zom chungin shidan na hi an pe ani Longpui Gat Joint VLTF Chairman Ronajit Chakman hena tanga thadon danin Nimin Khan Longpui Gat ashikai za samruk pani mu chu ani hnuwa Voin Khan endik run pui kalpui chunjomani a sample zanga samret paret endik ni in shikai za somli pani mu choleni a heti hian ni chungin Longpui Gat a hian shikai za thum pali mu chu ani a thengjinga hian bed bonia khuwa mi paruk antel bok shikai te hi force en kol ni in mani in lama khung shananom nual bok ani lunglaya chon COVID-19 tripui leng kara ni za in hlona kalpui mek zelani a lunglaya RD block noya electric venga chuan sarkarin SOP siam zuin na kalpui ani electric veng VC ten hena tanga thadon danin karma sa atang khan mi malram le huana lele chhong lain na thoni a veng chunga lungrem ngai te rem thatna ba ka khan mual konga kong wang tan zongin tuilon na siamani a mi pui nol pui pung khom zonga na tho arem chan no wangin COVID-19 na darlo na na VLTF volunteer duty ezona konga harsa deu tele chung harsa zual bik te na thoka in no fa tur hian an thang chuak thin ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Kumin Mars khalai holvela tanga vokpul Sri African Swine Fever lenga wanga Mizoram vok thiza chu sing khata chuangta HNVT department hu puang tu Dr. Lamhing thanga soidanin Voin Khan hun sanga vok zani sombriata thi belle a heti hian ASF Sri lenga wanga vok thiza chu sing khat zani somnga pariat atlingta a vokpul Sri hi Mizoram district zongjong huapin khwal evengza somruk pathuma alenga ASF nerin hel ma selafin fielo vokpul Sri wangin Voin Khan vok somnga pariat thi belle in ASF ti fin fiari lo vei vok zaruk samruk mani athit wa hetila hian Voin ve Khan vok somthum pakwa suat ani a hemitiam hen vok sang khazani somthum suat ani to ani Prime Minister Narendra Modi ka ishwai sarkara Union Cabinet chu ti lanani a zan indaru Khan President Ramnath Kovind chu minister thar tairin naman thutiam tirin alaluta tuntrum hi BJP sarkar Voin hi na Union Cabinet ti lanani voi khatna ani a minister somret pakhat om thaya somnga pani anom mek ani hriat thei china minister thar langsar jinga Assam Chief Minister Louis Sarbananda Sonowal Congress Party tanga BJP zom tu Jayotiraditya Scindia le Maharashtra Chief Minister Louis Narayan Rane te po antelani Nimin Khan sarkar la pucha ministry thar Ministry of Cooperation asiam bela heti lai hian Union Social Justice Minister Thawarchan Gehlotu State Governor tan ruat tharani a hebaka hian Cabinet masa a minister sompani chuan banga engzinga hian Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank le Minister of State for Education Sanjay Dhotri Labour Minister Santosh Gangwar Minister of State for Women and Child Development Debashree Chowdhury le Union Health Minister Dr. Harshvardhan Tepo antel ani
ram chunga COVID-19 rivei en koldam za somkwa pasari point pakhat pariat tling to a darkar somni pelikala chungin damlo singli sang sari chong en koldam an om tun thlengin rivei en kol dam hi viable chani nuai somkwa pasari sing kwa le sang kwa an om to a heti lai hian darkar somni pelikala chungin shikai thar singli le sang thum mu chwani a rivei en kol mek zat po tlahiam zelin nuai li singa sang kwa le zakwa somni an om mek ani hei hi shikai to zat atanga chutin za pakhat point panga ani a ni khata shikai mu chho zat daily positivity rate hi sample test atangin za pani point pani pakwa ani a ni som poruk chung chu za pathum ayan noya om to ani heti lai vek hian shria wangin mi zakwa somthum an thile a ti hian rampuma shria wanga thi hi nuai li sangli le zani som pakhat anom to ani COVID-19 vaccine rampuma dos viable se somthum paruk le no som pathum chuang pek to ani a darkar somni pelikala chungin dos no somthum paruk chuang pek man ani zanin dar som panhile chan ve hian euro sangni somni semi final a England le Denmark te Wembley Stadium anin khel dona ni zan khan semi final masa zoka Italy ton Spain ando ne to a final hi pathian ni zan dar som panhile chan ve khel ani ang chanchin thar chherti top na na tang pui hripui leng tho thumna lo thleng the ta na in buat saina chu tlong taka kalpui ani thu health minister Dr. Ala Thanglenan asoi voin khan pulal denga thi cham phapualin chief minister puzoram thangle MNF party shruai tu ten pulal denga thana pangpar anda prime minister Narendra Modi kai shruai sarkar union cabinet chu ti len ani ramchunga COVID-19 rivei en koldam za somko pasari point pakhat pariat an tling to chu ti zong chu chanchin thar kan puan thai chu ani